United Naga Council among India government habitar UNC na akhoi tang nipan haitar sida nongyai dagi lalol ichiki thabak sing thing athing ba thamle haiba wafam se oja akhoi India government amasung UNC gi marakta sana khiba wari da free movement regime amasung border fencing khaba gi matang sida yana raktaba dagi hojiki lalol ichiki thabak se thing bagi wafam je lakli bane oja sumaina lalol ichiki kanu sida lak pase ja kamai yeng be aduga kanu haidi sina taba pambai ti leitabra sumaina kanu ma yana dabagi matang do sigi jaga sida taina rakpase oja kai wafam thambini trade and commerce ko trade and commerce kanu gi state amagi community amagi backbone ne ko aduda ngasai gi khoi gi 50 years statehood phang matung da akhoi gi government jina kaini ko bypass adigi community sing se maroi government of India na hai tare ko khoi je hojik se politician ba da yam takat politician ko masa ge community ka tai ngang ba apun ba manipur gi wena ngang da ba hai tare ko even maitai mak ta su yaw ro ba maitai ka tangi ngang ba hai tare akhoi apun ba manipur hoi chumme maitai kan da manipur kan nga moya bi chumme mamdi maitai sina masing ju yame aduga maitai sina ngasai gi lengak se a matam da pur ga lak ne na maitai ka tana su ichin nau akhoi chin nau ne hai je maitai pangan ge sina ayam oina hai bai type da tawe ba atai community se amta hai de ba akhoi di se aimol oin lei jege hai bu gumba ko ado aimol ga khoi pun le min ji di moi ju hai ri kya ta de ai dai ko dai koring ju adum ngasai kuki ne hai wa kuki ne hai gi ba de ya ma ne hai wa ma hai ba mai nyam chat le re ba state road bang ma de gi akhoi se trade and commerce ki policy se yamna clear oi da se manipur 2020 ga 2022 sai da ngani manipur state logistic policy na ma draft tawi ko manipur state logistic policy se kai hai ge da mana akhoi gi state si chawkhat na bo na da akhoi gi kano kai ni ko logistic park ma semba adu ge akhoi gi trade ki flow se nuai han ba pochai puthok pusin taw da nuai han ba ga ne masai state ki policy le gazette le sahi manga gi tam da pugada ba adugumba state ki gazette le ba state ki gazette si akhoi effective oina chalai ba se effective oina chalai ba se ma khoi ngam de ba akhoi hai adi 2022 da same gi ba gazette oi tar su ko madugi da investment tawning ba mi na investor ke have ganda finance department na proposal am tharo do pesa do kon khana ge ga ajal ko su ma kan lei do na state ki economy se any particular party mana even mete oisno akhoi na su demand taw matam da ban and blockade se always akhoi na masi pambai mo sin hai masi ge example le akhoi jo ILP da ban yam sang taw re UNC gi matam da UNC na su 100 days na ban taw ba block economic blockade tham gi bele ada masi gi opportunity se atopa diplomatic angle da changaga khana ba nataga naina ba hai se masi ngam da se akhoi na CSO na ayamba masi gi pot se push taw taw ri ne ba kai gumba khoi gi lengak de lai ri basida assembly na fada function taw na assembly na madui warep ka log na through law through relevant article akhoi na masi inna bata ga di se FMR gi oigera ama gi oigera FMR gi oi ba pot se hoji lengak lai tab ni na FMR ji pam de hai se akhoi assembly da madom da kan da tari ba MLA sing duna moina masigi se khana se na assembly pukal kadam ne de FMR se kai ma pi da bata ga di karam mong da akhoi community asom lei basiga som da lei basiga context se tat tana ba kari to ba yai karam ba policy to ba yai state government na government of India da kari propose to ba yai ga se khana kadam ne ba even akhoi fencing pam de ai ta su matu assembly da khana bam thok tra ba government of India gi policy ne na moina som push to ra ga akhoi na fencing je akhoi pam de na ta fencing je pi ba ta ga di karai wai da akhoi karam ba gate ta karam ba model da akhoi chathojin to ba ya ba se kamai na pi doino karam ba security da pi doino ga je akhoi assembly da ngasi ba da fencing kana gi blaiti akhoi united committee na akhoi na UCM na hingak pa matam dagi manipur gi territorial integrity territorial boundary se akhoi da yamna nungsi jaba territorial boundary gi dama akhoi thawai tha ge na leiba adugumba organization amani akhoi gi organization members sing se manipur miyam sing se adugumba ni haiba taraga su akhoi na border kamu ga BB kano BRTF ka nataga home department ka nataga mamang da toan ba CSO gi leader sing leiring ai da Yama Johnson Sunil Karam akhoi athauba akhoi myam leiring ai da border si inspection kam chalaga even chat khra phauda madugi clarity bau leitri bane aduna masi CSO na push tawbaga politician myam na through assembly through proper house push tawbaga khena ba khar leine ba adugi push tawda politician jing jina tawraktabni na CSO sing jina democratic oiba action non democratic oiba pambai sin rei ne ba auna
masi mayam ji whole responsibility je khoi politician sing je lobum thuye moina igadaba chithi moina delhi chalaga lobby tawgadaba sing amata tawdrabnina masai gi tawdrabnina masai ka ani ko se hoji naga sing ji su moi gi mp em lei ri ko honorable Attorney moi gi mp ni man so dum parliament push tawbe khoi fmr je khoi community swai de leba community sing ji oina khoi pam de na ozabi mol gi through su tawbe then rai sabha gi mp through de tawbe si mayam se through political angle chat kadab je politician jing juna city government of india policy ni akhoi di city fmr se government of india na hapchal laktri baw natraga lokthok tri baw akhoi ahong mam da thamanga moi ga haira ga di public na sumaina suma pamai senior pa je masan tam ne na masi politician jing na yeng gadam ne kadai wai da akhoi na kari soigre akhoi praja jing na non democratic oi ba hadi trade and commerce pu moina victim moina senior ise kari maram gi senior ino haib se politician jing na yeng ga madu gi oi ba relevant action jing do politically low gadam ne ko moina lower pragati sugum step sing ji adum la kane ba aduga manipur miyam gi oina di masing ju yam jadaba every community every indigenous people masing yam jadabani na any demand je taw matam da democratic process e akhoi government na tabi de hoi ay matam na ta de anything demand to manipur se ye irol gi oigera statehood ki oigera leidana ko sana mehi gi oigera st gi oigera border pillar gi oigera lam gi compensation bu gi oigera ama bu oigera se andolan do se chane ba akhoi sida ko aduna masi form of democratic protest na akhoi na lo ta bani aduga masi se praja punama face to me no ta ni to bu sincerely yang utar gadi manipur miyam na syam wari ngai sida economic blockade ai je to biganu aduga to bum ju thok ta bra na khalli ko atopa angle da krai jantar mantar da protest to bra khot bra option yam lei ri atopa ko adu sing do utilize to view dc gi mamang da karo akhoi gi ka ani ko ka ani part time hunger strike ga da lei dra ko akhoi miyam to na lai kano relay hunger strike kain to idana ko adu maina khoi protest ama tori si yaning de do utpana na phatawra ada si gi mong sida praja sing je sakam to laga community conflict ama naga sing na khoi matakta chana thakna ba thingjale ye khoi ju counter blockade tawsi ga na khanba khoi masen nungsin hadana ba thabak se yari ge tawdam na phai na main thamse thagat jiri oja